Mia hor thangnaibo yakbai swnamjak bom Killa Amchaini Purbo Khupulung Kamini Tipra Mothani leader Gurang Gojomatiani nokni nokhlao bom khitharjakma bai belai khetabo kirikoro unglaijak Purbo Khupulung Kamini Amchaini joto borok o patemungno khanawi Killa Police Stationni Proshashan rokbo Pungo Tangui loge loge Nailaikha tei bo o patemungni thaibo thangui nailaikha Killani Tipra Mothani joto leaderok Didi report Timuk channel. Lamsogo sar sungmukhe omano miya je khoipulung kamibo kaise kototma gotna gotei thangmani nokhlabo bom khitharjak mani aboni rok phaimani pore ni rok bum hai nukphaikha kisa lukurokno sagadise tini phungo noita roko kaisa thani phun soikya je Purbo Khupulung Durgamuni Jomatini nogo nokhlao kaisa bom hai kaisa khatung bai rapjak abhai kaisa klaijak mano yo abo mama pore ang tartare no o je jaga kuni nogo Durgamuni nogo ang phaiso bakya ani police tu pore phainu phakya abo nokhlao kaisa khatung bai rapjak abo suspected to be bumta abo hai kaisa nukphakya pore engkai singabo no koron khaitongkha koron khaime pore boom squad abo hairok sing tubui abo no sing tabo chaitoi tongo abo no sing tamo khlaimana sing tabo as per order sing abo no sing karbai khlaimai sar unke tabo nang bom nukphaimani ke bom hai ma wansok abo snammani de na original dabo bom hai nukphaikha sar abo to khatung bai rakjap abo to mone khayo abo yakbai no saram kanane khatung bai rakjap tabo bo jodi per khangke sar mane khoti rok bosu jora ting khamani abo to ang masa chasungmai abo khatung bai rakjak ga abo per khakai tamo sasuk chasungmai abo bahai tamo angkai Killa police station ani bo angkai inspector Vikas Jarma usi Killa police sar unke o je gotna miya pro jetang thangmani abo nang bofra inform khaihojak mani abo tini phungo noita rok phungni noita taman jorawa ani anorok information phaigata ke oroni nukhongni borok eba malik rok bai nang salai denaikha ba bo themrang rok mai samung hamya tangphaikha borok le nukhong borok bai nang salai denaikha nukhong borok bai saina lekha haipono borok to horo thujak ke borok tini phungai se bono nokla klaijak mano haipono borok nang sungnaikha haipono borok sao borok kuno abo hai kuno saimia ke gotna ke abo kokmani mane oro khitharjak mani ke horni bo time rok angkhana anumanik sar abo anumanik ango sasumaya haipono tini phungo je nokni nokphang boto saka je phungni pone 7ta digi thuan bosawai bo nokla phanani tiarang topru apro bo kaisa klaijak obai khatumai raja bahai nukhang sa mane phaibi mane mungsa kono khoti rok unglia de emne tasu jara to kunung ya tasu jara to area peaceful no sangabo further tebo area patrolling choli tongo tai sini mobile bo tongo sang area jate peaceful tona bagai abono sang lokrono ani torop theke bo bai kok salakya jate area bo khakchangma santi tona bagai jotono kok lamsogo sungmukhe omono miya hot thangnai bo blai no gotona kotor gote oi thangmani purbo khoiplungo
je khoroksa chung koktumni bisingtwi sawi mankha je nukhungo bumki tharjaknai bo khoroksa tipra mothani leader hene chung sawi mankha piaba bum perlia chungbo phai nukphaikha tini nirok phai sok phaibai gomai kok sarnai हामबाय सिनि मिडिया सरनो मिडिया फ्रेंड सरनो गतना माहायनो सिनि पूर्व खतलंगो लाई थांनाय खरने आनुमानिक दुइटा माहाय जराबनो सिनि बागमा ब्लक कमिटिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर बरंगना गरांग जमातिया बनि नखुंगो बनि नगो ते बन लक्ष्य खाइबिनो किसु दुष्कृति रक खाखाइबो बीजेपी नि दुष्कृति रकनो बरनो बन लक्ष्य खाइबै बनि नखलाबो बा नक्सिबो हनै बमखि खलायलाय माने आमा बुथारना हनै प्लान टंना फियाबा मिया वापैनि बाङैनो ओ बरनो बम पेलिया हाइखाइबैनो सिनि गरांग बाबु तिनि प्राने बासौ मानखा बेलायनो हामबाय मारो ब ते गायसा माने जीवन मा माने हायनो खायसे हाइखाइबै जों दिनै खमायबा खबर मा माने लगनो जों फाइलेखा सिनि ब्लक कमिटिनि सिनि मेम्बर अफ ते सिनि और विशेष के सिनि दारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ते और बिसिनि इंचार्ज बसोके फाइलेखा सिनि नाय फाइलेखा बमखि खलाय जाखा तिनि उले और नखला हायबोनो अरनो कलाय थांखा ते किसे सकागो सिनि पुलिस पर्सनल रो फाइयाग्रे ते बम स्क्वायर्स रो बरो फाइयाक रंगै अमनक थिसायतना थांखा एसे ता आं मेसेज रन मुसुखे अममनो ताबो टीटीएडीसी इलेक्शन नि जरा जों एडीसी तो फाइनाय थांनाय आर जे गेप्लाय नि जे चेन्नाय ना हायसे आर जागाबो कम से कम सिनि हाइति प्रासे एरिया वो आयं नारनि माने कालचार चिनि और जागा इनपुट खाइबे जेबाबे जोंनो अमहाय षड़यंत्र आतंक सृष्टि खायखांके सिनि तिप्रा मथा बागम ब्लक कमिटिबो गोसां टंया हायसे इतनि जवाब पाथर बाय रजाना हायसे बेयाबा जों ताकसु जरा एलाकानो शांति तंनने नबांगै शांति बाबे गणतांत्रिक उपायनि इलेक्शन ओंलांथों हाय हनै इनि जरा सिनि वाइटिएफ रगनो जों राखोबै शांति बाबेनो एलाकानो गाहामखेनो प्रचार खायतों खायसे बेयाबा औ जराबो जदिबो बीजेपी नि प्रार्थीस रक बीजेपी नि एमएलए रक जदिबो ए शांति महलनो जदि गरम खायनो चेष्टा खायखांके अम जों बहायनो नारक मुइ मायाके पाइनो हायसे हानेबाबो आं कइनाय जों बीजेपी तनाय सरनोबो कइनाय सीपीएम सरनोबो कइनाय कांग्रेस सरनो कइनाय सिनि तिब्रा मथानि सिनि युआरएस सरनोबो कइनाय जों शांति बाबेनो ताकलायनि ओ इलेक्शन न जों एडीसी इलेक्शन न सठिक बाबेनो शांति बाबेनो पारनायनि चेष्टा लायनाय जदिबो अम हायिं खांके सिनि समाज ते सिनि तिब्रा सारकनि तमु चित्राबो नुकजांनाय जों ताबोबो बैनि तलाबो नकलायजा बैनि दागे जागो नकलायजा दं हायसे दिनै अम हाय सिनि कुनु प्रेक्टिस करि हायसे अम हाय बुमसना लायमा र अम हाय सिनि बुमखि खलाय लायमा र सिनि और प्रेक्टिस करै सिनि समाजो दफाबो सिनि हदा जमते हदु अम हाय प्रेक्टिस करि पियाबा दिनै बायरेनि षड़यंत्र रजाबैनो बीजेपी नि दुष्कृति रक दिनै ए प्रेक्टिस खालाय दं हायसे अम बेलायनो निन्दनीय बेलायनो आं कन्डेम खायबो अम हाय सिनि समाजो ता विशेष के सिनि जमातिया हदा समाजो अम हाय कोनो दिनो ओंया खायसे पियाबा ताबो बीजेपी नि बिसिंतै अ बुनि जराबो चक्रान्त सैसे खाय किन्तु जों अमनो सुकुनो मतेनो माने मानै नामैया अम हाय तांथों जों बुसखांगो तेबो जदिसि अम हाय ओंखांके जों पदक्षेप नानाय जों खाखायबो जों बीजेपी नि प्रार्थी बायबो जों मालायनाय जों बीजेपी नि एमएलए बायबो जों और लोकल नि एमएलए मालायनाय मालायबो जों कक सालायनाय कक गाहाम खाय सालायनाय सालायबो शांति बायबो जों इलेक्शन परिचालना खायनाय नायनाय आर जदिबो ओंया ओंखांके अमनि परिणाम जोंबो नारबै माया खानाय आसो